عين نجبك لا تخون مولاي قد نامت عيون وتيقظت تائبان عيون نامت عيون الخائنين وعين نجبك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون ترضو إلينا وهي إنسان هي عن الدنيا الخور نتراه أدهلها جلال الله أم Hayırlı günler. Şimdi alsı sizge karmaşıkta danış alsı olup kurban başı ulaşak bugün. Şuna göre rizıklananda şulpalar eşkende min balarına tül enilerine item tilep yeme aldanı baytıp koyana көңіліңіздің көңіл қопшығына салып қойыңыз. Шөйтіліп бисмиллах айтып, матур тілектер тілеп, енді ризықланырбыз әрбіршабызда. Ерекезір іздегенше. Әгі шылай елмайып тұрау. Алейкум ассалам. Сіздің де бейгенлер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي العباد Alemlerin bizlerini yutanbarif yaratışı, bizlerini bu dünyaya konduruşu, hamdüzünün kaçış şıksız nimetlerin yürüyüşü, Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamdü senalarımız, maktavlarımız olsun. Anın seyitli bendesi, ahir zaman peygamberi Hatemül Enbiya Muhammedin Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem katlarına yemişten salat şereflerimiz olsun. Min sizni muhterem din kardeşlerim, Allah Teala'nın inli selamıyla selamlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Я приветствую вас пламенным салямом. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мы только недавно виделись с вами. И Аллаха шукр, еще раз вот мы с вами сегодня на этом празднике. Я хочу вас попросить, давайте друг другу поаплодируем, пожалуйста. Салям. Спасибо мамам, спасибо вам, детки, что вы вот пришли. Рахмат. Да, очень приятно, что мы вместе снова сегодня. А на какой праздник мы собрались сегодня, скажите мне? Какой праздник? Курбан Байрам. Курбан Байрам, машаллах. Я вас всех поздравляю с этим праздником, праздником милости, благодати, с Курбан Байрам. Курбан Байрам өз мубарак болсын. Аллах Таала мына бізге мына бұл Курбан Байрамында шалған Курбанlarımızны уделяет благодатью от всех нас, баракат мира. И когда я читаю Коран, они вот не всегда говорят, я Рабб, вы такой дуа делаете, я Раббым, өзімізге хайырлы баракатлы истиқаматлар бер, я Раббым, хайырлы тұрмышлар бер, я Раббым, өзіңнің рахматыңнан айырма, я Раббым, Hazretin Kur'an-ı bu Kur'an ayetleriminden duamı kutlatışı falan etiyim. Falan kısa emniyinin mutlaka eriştik Kur'an şartını ayetimiz yarım. Eğer de sizin şunday tuğanlarınız olsa hem ya Rabbim indi özümüzün bağlarımızda da tevfikli, bereketli mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليه والسلام. Kılmalar salavatlar, saklar kayda bulsan da, aşkış bulur cennet. Jirde yaşır kadar kıysan yüreği kenlege üzere eğer kıysan altın bir gülü dini kenin her bir sözüne Jirde yaşır kadar kıysan Nikuplarının rahmetliğin sözü Jirde yaşır Yaşların şişmeleri Irak'ta halkın mallarında Avulda karmon dillerinde Ağlarım
Лучше хором. Раз. И пора лимонада. Кто будет елочка, разносить, подносить, будет песенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Весело шагать по простору. Хорошо, лимонад уже нормально, конечно. По простору. Шикарный голос, сіздің. Мотор таусылыз. Так, лимонада бар, лимонада жұрнатылыз. Так, давай следующий. Тоқта, вот. Біздің ауыл кейін түгіл о дейді башқа. Да, біздің район жыры түгіл дейді. Енді жыр болды. Давай. Слушай, давайте сіздің үшін келелі. Куда? Yolcusuz rende anlaşı, ul bitirmem sidreme. Şana hayat, şana aşım, simadı ve paraşım. Ömür buya, yaşam ve girelim marasım. Şana hayat, şana aşım, simadı ve paraşım. Ömür boyu yaşamda girelim parası. Adiler, geliniz bunda bir yere bizim yok. Singuları bu akşamlarda yaşıl kışı bir uşu. Sıypak sıypak şaşılarına birden duyuşu. Şan hayat, şan aşam, simadı ve paraşam. Mi, a hosta que el